Jotono sari kaham YB neung yang tinio keham ese srini jongo somosto Tripurani Tripura basi rono mami hinke joto sio knai 2 March 2023 o Tripurani General Assembly ni result nai bo result jong je keha partile plaik che monglai nai aboro jong kahamakie jong pai pho balek tolai kriman khie tonglai nama hie joto Tripura wo tonai kongbara kongklau jebro nopo jong kaham krongke ton ma hie YB ne uye keha message kepio mami ke jong nowo election paye masa molem sama nu molem saha keha bro pai mo baik bang ma gondogul ke bulai to lai ke thilai thanglai ke ombo ye taklai chung kaham krong khie maha balai to lai kri khie bo result mono to ye bo election mono to ye kaham krong khie mahu yaman ke to ma peaceful ke to man ba ye chung YB rong ye ka bo jotono hambai